Society na kay hagi do no. Adudagi siya mukha nang nataw report siya may tiradi, shoyradi. Sida na ako na andong kisalaga day siya. Ki, chumi, ki ba siya matawag ado sima di haro ne. Ako na huwag nang ngay na sa livalambi siya sige hegler pumatam na kaili. Sidagi tuplaw tagi mamatam da di ako siya do ne. Meron siya lang loy mangi do ne. Mihul hol di siya loy mangi do ne. Sida ako na kikalaga lay siya kay ginawa. Kikalaga lay siya kay ginawa ko matam da Thai na dagi ako siya Thai na umang daga lay ngay matam da sida kay dawi isa sa safeguard tong nawa kikalaga ko sina nervous system da survival mode lay yo hay na tawle. Kay ginawa mong shong sida makonam tole sawar mo yay. Ako siya han tawge attack tawag kina mila ang biyay. Adoy talaga di defense tong nabagi damang ta attack tong nabagi damang ta ay ko siya nga aga ready lay. But survival di moto Thai na di kanay hujik su kanay. Adubo adom survival khak taw ken level nate. Successful greatness ki damang tani hujik lay se hujik hingi se. Si daw ga hay taraga di nangi fear se lagthoro. Lagthok pada makal lady tools kaya am lady shore sana badagi horoga meditation dagi horoga nasana countdown taw gi technique kaya am lay. Use taw makal thiu makal lady makal lay kaya am tawri. But main point si di action ay yung nate but action oy na tawag pang tupaw. Sina tools mayama mas sina taraga so sige sina khwaidagi best way. Nang na thadok ningi ba video do nang na honing ba business do nang na semning ba project do nang na mingon the approach tong ningi ba taw. Reject sa no failure oy no soy no nang na wangang ba loy na bak machen ta na kai tharaction. Tamna ba ngata ni. Kaihan janu kaija sanu kai na ba taw. Success oy baga failure kasi failure do dagi nang nagkaya matamaga success to erok ni hawa matam na moina haisi sano ngasi di hai ni amuka ngasi di hayo ngasi di khak hayo tha taru ki matung tha train thogi matung sahi manga gi matung adu dadi moina kai harakani angawne na haram do nang tai do pakte nang tai do cringe ne yenging de ai mongo de ndamse man to ise genius ne yam haye sida yung tamse sida loy na wala kani society change taw pani nang na inspire taw na buko na target society should change taw kani nang na comfort level da dagi kamay na thoke du ulak pa matamda pi gai shunang imatung na kani howbudi namon dagi howdu yade inspire hen ba na sa dagi ho action daw bisina thabak oina pangtor pasina akiba poto khudakta hator pani khudakta loshel pani sigadaw punsini kiraga le birunu tawdo report da success ki damakta greatness ki damakta di tabo ko pang tupiyo